Te menta hadian bagi lak dek ban temi ka penta beningkong. Jong ka serok mau di konsumensi ke bawah sedang na umsning hadu sunidan ni lak dek seki bakal abha. Te menta ban penholang yang kipai ba baro jong ka mau di konsumensi bagi dek ban yo lang ke penta ke yo stationing. Ila wan biang season tang si bagi layat ya kini lenti ke ba na sunidan serum bagi lak bani ke ba sniu di kena ada rata. Pangmet lu juga supangmet ke kaliru tambah ngi kirmen ba dalam apa yang kisah ngi ngin yo banyak khana pergi ke cing angnot lano ki ba ban pendep ane ke ki prosedia ki badang dei banne nang ni skmat nang ki ba kin yo lang serap ba ila saki ya ke jing sniu coba pelat ke surok bat kipat ba dan hapedeng ke jing diau mensiam palat lai posnem bat wot man gasngi habang ia kendu iki kasur ke bami neki galong ngiru ikwa lang ia kesurok ke babha bagi la jenjar palat bat kibu ke jing kermen hau emali batmai ba Charles Margar bat hak sarkar ngi kerpat ba manakale ke sarkar ka kade ban lena mardor yo surok namar ba kejinjar ke jongi ki pai sene kolong ba adu kata-kata long ba ke kejinjar jongi kolong ba surok long basniu do kata-kata ki don ki thliu jaka-jaka le ke ba dada ngim pej baha ngi kum ki balik bawan ka jaka-jaka ka tengku ke surok iba kenika surok naduna mau hati naduna sening syadusya jakirut kalong ka ba lasniu dag ba bun snem de nagalyang jungi ngilaya persyang banya kerpat sya ka sorka henre ka klem urlong te hakane ka jingyo jungi hakane ka 10 kilometer tang naduna umsning hadu hasunidan de kala khamyarap kendiat hakalit kawan jungi denre ngi ki ba sene ki benta ke bane syarum namarba kadang long kumne ka surok kumbalong menta ka sniu syaba palat de kala long ka ek ka jenjar tenmar kata kumbangi i kalong ba nagalyang jongki khamtam habangi kendu ya ki bapang ki bastom ki semjinge hagalet kawan ban let sig hospital mat sibun ki jing e au paskul ki kon ro ha je ka ban yaj nang kene kelenti ngim la ban yaj ni ha ban yaj na andu na asam ka tak sibun em ka bai kali jing lut ki jing siap ni ba duk ki ba perdule tak bahagia jenjar. Na sunidan ter hadu haum siang kalong sa 10 kilometer ke badang kentup ya kemba lai tam ni duna kisnong sau hadu san hajar duna kitunum yeng kemba sau hajar kinong shnong bat 10 hajar hapo kiblala bantep wot ba nadu men syo apor badang ngadang semblah nadu upor bangalong rebasnong la lai sem saus nem kumtu une usrok ulong kumju te hadu menta menne te ngi ki basyong ki basa syagane kathany long isnge jenjare hadu kata-kata kale kawan ladang isne kaliru tang ci singar singi kala duna te ka somji hadu kata-kata te na kata-kadau ba hadu menta ngampat yo singe ba ngampat kino ki gintin ba nakalyang jong ka sarkar ka ba kin bulane kin mang ya une usrok na ka benta ka jungi de hakne ka por na kalyang junga ngaseo ban kerpat ya ka sarkar ba kan subha ban le na ka benta jungi ginong sungsunong jong ka ne ka thany ma hadi jungi khamtam na ka sundan sine charum na sundan charum kiliyo hoy na sundan sine charum long isneu jenjar hadu kata-kata namar usrok ru hadu bomlong su wat ban ya ki kalirit lele bangi pek ni perkat ni ki besong basa syakane ka than ka dong ka bani soa rum ka bangi padio yo ne surok ni sngeu ki kata ka jing sngeu ka ba ni sngeu ya pher namar kata along bangi ru ni sim bentahi ha giliang baro tum ha ka ba ni ai jing kersian syaka sarkar ni ya bangi pek ni sngeu kon swet ni sngeu bukho mensim namar ba habang ipet ba ki balayo ki dansa ka men entre ngipat ki jenjar palat hakalit kawan khantam habang ile sa asam amar ka jinan kam ni
kinong snong ni Sharum ni Khambun bagi non kam Sha Assam. Dari Sha Assam tang ban yaj wat gi baj ru long shu. Lingba kini kisnong ter dapoi haum siang kadeiru bala tingko upot usam batka jala Assam. Habangiya linti masen poi hagasurok Assam. La yoi bala siang rong bha bat itanat ke bala penaram yagi pajba bat kinong Meghalaya cupenan kam ya kini keserok balik siulitera syayau Assam. Ni kerpat nak sorkar ba kan pe khmat lem yang gi jaka gi basane khnang ba hinsuk kale kawan bat kumjuro kam dei tang hang ne po snong molho han re bat kiwi gi snong ro ki ba ya don sane ka jaka jungi la kumno mno ba yang don sa kum ba khatsan arpho tele gi snong ba kita ro gilong gi ba gi sem jenjar hadu kata-kata te nakalang ka jonga ngakarpat sajisten ba talong kumno ba kane ka sorkar monta ngakwa bakan pendep no nane ban estimate no nane ban bo no na nakamta kane ka kasrok ka jongi. Henry daya nujor yang keserok ke jala Meghalaya lalong kum kipung dok ha haman ki benta kebaki kali ki hab bandung karkhana lajan man lagasi kebu ya ke jingim hatimir ke jingyab ki khana school ki haban phong uniform tang ha ke portlang bahap kursum keti ha ke por slap kembalapan pau ki driver ki khana school bat ki pajba. Kumi ki kena school ni wan naduk nasional te jenjar banyat kena serok namar wan slap te jenjar ba keti tang ban phong juti ro menang hire te hab ban yat galanti ke bajengai te sim jenjar kuat yo ba serok bakan bahana kam suk ka le kawan mar galanti ke jengai bangin wan school sane sa leper bun sini ngirung yang lap ke school marba dun ginti ki ba klain phan marba ti plat macam kali ru kam jar phan man bar surok ru gablong ka kamrit nim yo ban plat jing cekaru dan jadru andre bun hi sa ngat de ki ki ba jebo marba ni surok gablong mosisa ko pum kumni pej marom trem dan pej namar hambangi ya bagas niu ko surok karlong kumban ban kli long teng ka khen ka spring ka khen ka ayo kidu ki tayar namar hap karthat slip depet na jrong ka surok nre katliu ko don apor slap le katliu tip kamau tip. One problem which we face is the conveyance of the students. They have to take a lot of trouble to come over here to the school because of the poor condition of the road. There are several years there was no repairing or maintenance work done for this road. Although the road from Tapatoli, Assam to Umsiang Bridge, that is the border of Umsiang, has recently been tarred and made beautiful. Kabudi berka kani usurok hangi bayat mangasi ade no hikai boy wanikai hne nga hap naga nompok konsensi kani jika kebaikan hne gede ka hap apo jeng mauti konsensi te ngi bayat man lagasi mut kani usurok iya jenjar ba te nagpor syakpor ngila shendur ro ya kani ka surok hne ngila sendro show MLA jong kani ka mauti konsensi te Akasin mangkong kebangi la sen gidur gidar jong kene kasurok nagal yang jong u MLA jong mauti konsensi ula shimkia ula pha kato kene jingrap ti hadin jong kene jingrap nagal yang jong MLA ala snu biang kene kasurok ti ikmil tiba
nang ni sekhmat kandon biang ke jing penmah lani ban sinano ada ka surok bapaka. Sa kawairu kinong syang senong ko umtrai kila penpau ban penpha ya keserok ke ba penjan bha na umtrai ban poi bet sanong po ke belong tang si kilometer siteng dan kamshu ban let nadu na sning ni na Asam kumbalong munta ke bahap hapo kanong po division ladep ban siang rong sa sekebahap ha ke sning division ke belong tang si kilometer siteng banyak kan kesurok ni don arbenta kawai kesurok keberon kam kadi kani kesurok ke ba yaitna to petuli na umsiang hadu umsning kani ngiru ngidon kam na marba ladangi yait umsning ngi poi hamsning tang 20 kilometer tetang na marba kam bah kesurok ngi hab yaitna Asam teng ngi hab ngi hadu ci spas ni pusau kilometer ban yait kelain kata kadi ke jundunok nang ta kawai ke ba kwa ban ong kolong ba ngidon kam bor atli kesurok kawai kesurok kadi ke ba na umtrai ba mi sha nong po kani kadi ke badon kam tam nam ta jungi snong gi ba kharsan khan snong haja ka bangin ya cis pa ni pusau kilometer na Asam bat cis pa 100 kilometer na umsning chadu jong po ladangi ya na kani ka surok ke ba na umtrai chanong po ni poitang 10 kilometer kadong po ke ba de po nang po division baru ladep siang rong te basa mata ke bahap hapo ke muslim division ke tangci kilometer seteng te kani ke mat election ke bagi ya kran man kapor menta ki sngo shngan ba UMLA batmai ba Charles Marngar usim khiab ya kani kamat ke badon kambha ban penbha ya kani ke surok basateng hakba ngilayo iru hakilat thaikbor keba mau bat kinang bot kila lek banyak kendu yu sembut menteri ramba kejela uba prestun tensong uba de pedru ya ketanat PWD roads ba ka sarkar kan pai khamat kloi lingba ke jemu buat penpau ke jeng songo ba sembut menteri ramba kejela ula sim khia ya kini saha kiwe kiliang pat kipat ba kani kathan ki od ru ya ke jing bombyang ke boarding hakba kilapan pau ba bon sien hi ki yo light tang arsian ha ka shibnai katba ba bon hi kisngi ki penan kam de solar hakba ngila sakhi ha ka permit kani kathan khamtam ha ka snong border kata ka siang la tap de ka jingdum tang chusdang miet shong genja ki patba namar bomlong pet tv long phun briu wat dan internet kabang ngila abonong bom la shu ban pediang kat kum kejuk kabangi imenta hakabai dei bat kijing ten kam jingi kibriu jingi sine nginang duna sipun ge ge ladang ini apai sepang kalait PCE gini kisainar lai henry kajing yo lai jingi hak sistem tharai ladang ini ya kentang arpusan persen hak naga sistem ngimyo ya kene kalai te kalong ke ba nakaliang ka kibriu jong ka lai kipen bor ingi bengin siu ya ka bil lai kat ba kalai pada kim penbiang te kini kilong ke kijing duna nang ta hakabai ya dei bat ka umbam umdi ru kineru kim dalong ki babiang hadu kata-kata hoi ngi yo hi henry ngi dang ko asyu bana kalian kesukar kandang ai susu ya ki kijing mentoy na kabenta kajing bet kijing biang jeng kibriu jengi Henry kajing yo like having a compare na kasi spat la kumno mindia tang kumba arpo arpsan like 4% do Henry naliang gas kani galang badi page habi bat kalaj ni ba ya bil pat ki khen kum bagi yu khen ha por baro te kum ta gelong yingi baduk ki su tang si bor ke poi ke bil dagi sau po san po mat kalaj ro ha si benai ni yo tang si singi arsngi ki babun te namar kata kener on ra ka jing e ka bakrau te habi de kane karpat ba naliang ka sarkar dene kalaj badi page kene bikin let tikena kumbalong mentale wat ke transformer bun gi bedu teng ni habi debat ka jing siu don gi persyam bensiu kutu kene henry babun bakim jiyo kalaj kim jitre bensiu kene ka wan ra ka jing liang kinong yalam snong habi debat ka sarkar ru bansol ya kene kili i ka be syahadu kata
henry kerpat nak liang sarkar bahkan perkhat lem bansol ya kan problem kena makan long ka biaj biaj pi hari imlang salang jungi kan than dong jungi Don gisnong giblapan paru nalor kejing jong kalait wat ka postal ru ni ka office lum chithi badan kam ka kalan bha ka ba ke hab ban ap na Assam ban poi haba bun sien ki du no ya ki chithi badan kam bha kum ki call letter haba thep kam bat ki we ha ka bay day bat ka post office mah postal office post office namar ba lese kade haka por bagi nang don Assam kila pengat yang haka Jagrut circle kemud ba hadu mentar ngedang hap haka Jagrut circle hak po ka post office Jagrut nganong tegane ka bujing ba nak benta jungi nak benta jungi benta namar baro ikut kisla jungi ngihap namar bangi hap hakam sning CNRD block te kikot kisla jungi ru labu haka ke pin kut post office jong kam sning te baru kikot kisla ki ba de ben poi ke perbiang kim poi namar ba kiyat kelan ba namar ba kade ben poi direct hangi haja ka bukan ya na cubu no na silong sa Jagrut sa umlaper Brandpur office bat cekiwi kamyat kayak no na namar baka address juga namar ka haki adhar ki jongi haki pik ki jongi latho ka nika pin kut jong ka umsning te kayak kelan no na silong kemut kayak biangsa umsning na umsning pat kayak biangsa Jagrut teng ka slem no bat don kijing jag basusi kalong ba ka calling letter kepada iban yo interview ke porbadeiru namar ka jing bombiang kan di ke post office ka poi dir porno kemud ka kampoi ha ke porbobiang kemud unong apply kam lane unong apply scheme jo ya ka jing tip ke ba ha ke porbobiang kata ka we ke jing ka bangi kendu hang ne bat kam tam hakini ki singi jongi long bobun ki samla jongi ki ba pulis cabar ki kot ki sla jongi ki wan lang baki pus ki taru ki poi ha por bobiang teng ki ja no ngimtip hano ka ja kata ka de kata ka de jing kerpat nakal yang jonga ruba chnong long ba ka ba de hame khalia hi gamut ba ngikwa bakan kini ki chnong ki ba hap hapu ka Jagrut post office bikin pen hap no hapu ka umsning post office knang bangin suk hakiwi ki kam habe de bag post office teng ke wade ka checkbook ro ngi hab adu live ne so benel ne teng snem checkbook na ki bank ki pha lang bag post kata ka de jing ka bangi kendo te sibun ki jing kendo ang ne kalong sakawai pat ka ngan ong no ka veterinary babun hang ne ki di nong rep babun ngi de nong rep kamut ba ngi su rep tangki plantation lab nong tangki jing rep batung ande ngi nut ban rep long bandri siar farm bandri masi farm bandri blang rimasi namarba ngimdan ke veterinary ngamud bonong ngimdan veterinary kemud baladang iri ngamud kawan ka klam ngamud ki yablut umdan doktor hang ne umdan dawai ngi los ngi du no kata ka de ka we ka mat ka ba kata ba ka yo ka kot jongi hang ne tang suan ka klam umdan dawai umdan doktor ngamud ladu kata ka we ngakwa ban pau sa ka we ka long ba ka bi de ba electricity ru labanong sisin ci benai ar benai arsin ci benai laisin ci benai tangi yo ngiyo ka laj kata ka we ka de jing kendu juga ngata na kata ngolong kerpat ba ngide ban yo na ka we ka substation kenang bangin yo ka laj ka batikena lan ka electricity batikena lingba kejingwara jengi ya kene ka khana haringkat kipat ba ngi khimi linti ba ka sarkar kan pej kan sngo ya ke jingot jingnam jing kipat ba bat ban penulong ya ke jingdan kam ka ba kum kinong snong kidan kam ba ha kita yo banwan ngin sawan rapat sa syaki we ki konstituensi kentup ki kam baladep bat ki baduna